Mayam Bukram Sari Don Imbir Impact News Nay Raz Rong Tongbam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Mutra Nokcheri. Manipur da Thanipan Hiralaba crisis habatare, Sigi Nipan Sig Manung Sita Mayam Yamna debate on ba Yamna Haidok Haisen Habtare Chumil Ali and Hainariba Article 355 se Manipur da promulgate the we Natraga impose the wheat of the Habagi Wapamni Adubu was found that Tawita winner Derambadu, Narangsi, Mayek Sing, Nabatar Chief Minister, Maike Article 355 se Maripurda, promulgate the we impose the we have a wapam, Congress Amadi political party Taragi, Apunba delegation na, Chief Minister Unaru Matam, the Pongdore have a wapam C MPCC President MLA K Megashandrana, media da, Fondo Kibalere, High Riba, video itself is getting viral. Adun live wapam the Article 355 say Chalare Haidana Chief Minister na Fongdore have a wapam la, Chief Minister Masamang di Mamang so hint of Hibatilere, Adubu, Hojikti, 355 channel have you Waham Silak, Manabu Masiki Mamang, the Ketang flashback the Sapamatam the Su, Article 355 says Chana de Haidana, Manipuri Governor Anusuya Wikena, Kugi News 18 India gi prime time show R Par Hariba Asida Kugi anchor Amish Devganda. Governor na Fondo Kibalai Manipur da Chana Balai. Masi July ki Tangkundani, July ki Tangkun 2023 the Fondo ki wapam ni. Hari wapam si maruina video amakag haidi naked parading ki video ma viral or paga mari lena na wari sanaba matam da Manipur ki governor na hari ba News 18 network ta Fondo Kibani habatare. Aduka masi ki mamang da irang horpagi matam da su mege tang tare ta habatare. Kugi security advisor Kuldeep Singh Masama na Manipur da Article 355 se Chana Balai ti hai na Fondo Kibalai habatare. Mai to na back to back Chana Balai ti hai na Fondo Kiba adu Chief Minister na handakta after 8 months sanglama tamsi matung da 355 January hana Fondo kui wapam lakpa masigi hek matung da mo ngarang nung nangde huji pawsi da getting viral kugi document am so viral ori habatare hari ba document se da hari basi Imphal West ge miyo yam khangna kui center da habatare Ministry of Home Affairs da RTI application ama thaba matam da madu ge pakhum oina pirakpa matam sida Manipur da Article 355 se chana de habagi wapam ne adubo hariba Article 355 chana de hadana viral oriba documents da pallibsi si chana de haina court toriba extract ama kha puthoya da hariba extract si jun ge tang taraga tarukta khogi home commissioner na state ke home commissioner na Manipur Human Rights Commission da habitar Manipur Human Rights Commission da piba government gi कोई स्टेटस रिपोर्ट सबमिट तौर है मधुद पनगेब वाफमदुनी जून के तांग तराग निथोय मणिपुर 355 चनदे हाइदना मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन पीखिब चे तो कोर्ट तौरगा हुजिक नवेम्बर के तांग 2023 से अमुक MHA की माइकेदगी MHO की CPIO की माइकेदगी है तारे हारिबा कोई RTI की complainant asida hariba pakhum si pirkpagi chi sine hujik viral ori basi aduna live wafam di Article 355 ki debate is also important aduba sidi na maru ori bade Manipur ke crisis solution badune tuna 355 ki matang asida center na Manipur ke law and order si control tonu ke damakta paire have target Manipur ke law and order si hujik phaw bada control to bangam dribsi karino have gi wahang duma dia damak lai aduna governor natraga security advisor masamang na 355 chana de haiba aduga RTI थारो मतम दसु सेंटर की माइके 355 चने है बादु चिफ मिनिस्टर की माइके दी आर्टिकल 355 चने है तारगदी कोई बक से रिस्पांसिबिलिटी से अमन अमद पास तौनर लेबगी मोंग द लेरे अदुना कोई डोंट पास द बक डोंट पास द रिस्पांसिबिलिटी आर्टिकल 355 का मरी लेना द बक द रिस्पांसिबिलिटी स्टॉप शेयर मफम सिदा responsibility lawrga ai na lawja gadab decision ne hana lawrga masida level se responsibility amana amada thangdu kumsi habagi matang sida khana nen tang si impact news ki manu hone ke thamdaling sindu library basi joining us tonight on Manung Hutna Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki Vice President Oja Harishwar Goswami and also known as Imo Oja Imo Butran Mokchari, welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us Manipur University ki Department of Law ki Associate Professor and Head Dr. Yumnam Premanandani Oja Premananda Basuram Mokchari, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Oja Johnson Elangbamni Oja Johnson Basuram Mokchari, welcome to the show, appreciate you joining too. Ahan basi Oja Johnson dike dama Oja Johnson pura bukhurum jari aikoi ras mehum da irang thokuni mehum da irang thoe tang marigi nimidang wairam somewhere around 7 PM da national television ayambada including northeast television sing da article 355 promulgated in Manipur aba haibe se headline adugi nimitugi immediately somewhere around late night da Kuldeep Singh Kobama haziki press
promulgate tore haibadu ga iroina na Kuldip Singh ko nupama advisor to CM khalle haidana ma se tharakhre aduga iroina na magi makhada overall command ta ugodoba kari mai Aswini haibra ma masu tawraga tharakhre sidai sida adugi mathangda khar kanaraga chief secretary singre DGP singre yes sidai sida de facto article 355 sidi in practice da implement tawrabani matamduda adoida yam luri di official oiba government ki in writing the official adugi order ma thokpudu di ngasi fawbu leite be wane sidai sida housing fawbuda whatever adugi matamduda form kiba news television housing media housing karsing mayam do article 355 lay na noi lawi lawdi leite haibasi aikoi sidai sida leiri ba aikoi da asai in writing the order do udabadu gi ne haba thabakti noi tawri adugi mathakta honorable CMC Manipur gi CMC law and order ki matang da di ma sida mangonda report chi direct police ta ki khangde amadagi khangde mangonda noi chatle maram di ma khudak da gi honorable CM da gi khoi gi chairmanship lok thokre unified command gi aduga Kuldip Singh sina oigre hai se carpet makha da tawbu natiko public ki media khangna Manipur gi media khangna CM Biren degi unified command lok thokre haidana thoibani si mayam se sigi overall magi sequence of happening events maina follow tawre se yeng taragati Manipur da law and order ki matang sida overally center na masi supervise tawre haibasidi pangwadagi singade mina dum khangba yarabani aduda yam lubudi khoda confusion oigibasina in return the order ngasi fawbul leite aduga Manipur ki November da thaba RTI dugi mamang da June da Ajay Kumar koba Karnataka High Court ki nupam thai adasu UPI na same reply du khange khoi khangde da national security ki yang kanna adugumba politically adugumba step ama lobudu RPI ki khuthang da khoina khangba ngamde buduna whatever aduna amuk ground da tawri siga amuk pura entirely khenabado adu waitu da khoi kamaina di wire gumbana haidi maruina political party am the affiliation leiba adugumba newspaper amada akhoi smain tawdana article 355 leite adu tawde na akhoi tawragasu somna kanda honorable CM na command tawbungamde haibasidi tamdu da mi noi khangba wafamne right 1948 ki first drafting committee the 355 se if I am not mistaken ahamada yogdi adu 19 ki makha tarap ka 1949 ki second draft dam insert tawre ujiki 355 adu masi maram ji kaino ngasai 350 emergency clause na mayama emergency ki provision 52 dagina 56 7 adai borungani adu lakpa sidai da maru ori 52 aduga 55 56 aduga ai gi sum just common man gi reading da hai dare masida di 350 ga 5 se in between 352 and 56 sigi marakta si akoi gi hapamba thamamba pot amoina tawi adu sigi matang ki da khujing Manipur da tawiri ba pot sida yam chong soiri sidi lokthokpi da bodo promulgate tawren lokthokpi ga na mayek seng lokthokpi ro lokthokpi daga na mayek seng chana da bagi thokpa thabuku tawbiro adugi matang si masu ai keno tawjaningi aduga constitution gi matam dugi leriba akhangai singduna masigi pot chi makhoi gi wakhal la phajaba mawong amada pura emergency chalai maksu nataba aduga pura keno su nataba pramani ko marak sidai hida masi ma thema maga adum state government chu lehen ba aduga at the same time control chu tawa watch to bagi potse masi gi potse madi ai hafet uburi phangi adu Manipur to biri sidi Manipur thoi hi yenguraga di aina history gi satra moina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯥꯁꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯥꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯖꯟꯗꯥꯕꯨ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯁꯨ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ILPꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯆꯪꯗꯅꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯕꯐꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯗꯨꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯊꯝꯗ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ ꯃꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯩꯗ 355ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯗꯣꯂꯥ ꯗꯣꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯕ ꯆꯤꯔꯕ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛ ꯍꯨꯟꯖꯤꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯕꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯂꯥꯁ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 8 months ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯂꯤꯛꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯅ ꯈꯪꯉꯒꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯞꯄꯅꯦꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ 31 ꯃꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ 4 ꯃꯦꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ 4 ꯃꯦꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ 3 ꯃꯦꯗ ꯊꯣꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ 4 ꯃꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ 4 ꯃꯦ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐꯁꯦ ꯁꯦꯝꯗꯦꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ 3 ꯃꯦꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ 4 ꯃꯦꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯁꯨꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅꯤ ꯑꯁꯨꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯅꯣꯕ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯂ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯂ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯕꯗ 4 ꯃꯦ 2023ꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯨꯇꯣꯁ ꯁꯤꯟꯍꯥ IPS ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕ ꯀꯅꯥꯏ ꯑꯟꯗꯔ ꯗ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟड ꯁꯨꯄꯔꯚꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯎꯔꯨꯕꯁꯤꯡꯗ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯅ ꯑꯥꯗꯒ ꯊꯣꯛꯄ ꯖꯥꯠꯂ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯖꯥꯠꯅꯣꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁꯦꯝ 4 ꯃꯦꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯤ ꯁꯦꯝꯗꯦꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗ ꯑꯁꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯊꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯇꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯛꯇ 3rd ꯍꯧꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ प्रजासिंग कन्फ्यूजन चलनबसे मसी पॉलिटिक्स एजेंडा अमनेब अदुना कन्फ्यूजन चलगदी पंगा हाय याइदनको अदुगी पोतुमु लैबा अदुगा 355 दी मणिपुरदा ऑलरेडी लैरबने लैबाइसे सिदा अनी थोंग येंबा याय अमन अखोइसे अफ्सपा ना आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक एने लैजबनेबा 1950 गिसे अदुना अफ्सपा गिसी मसी केस याम सुप्रीम कोर्ट यौरे द ख्वाइदि फावसे अफ्सपा गिदा खुगी नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट अगेंस्ट यूनियन इंडिया 1998 की केस है मसा फाव केस ने जस्ट मंगाननी मतमदुगी चीफ जस्टिस इंडिया जस्टिस जे ब्रह्मा याविनेबा ना अफ्सपासी ngasai UN da kaida pukhatluba moina si undeclared emergency ni gan hairaga India da report map pirakhabane kodam India is a party to ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights India is a party neba adu chahi gudi ganu report thagat pada adagi di akhoi soba kan da civil society organization mayam ne move tabodagi UN da gi si labane no ise India da undeclared emergency ka samana law ma implement tawri this is armed forces special power 1958 haise si gi post leibane adu mami tawraga si Supreme Court case lakpada Supreme Court na hairabane after I will law ma thamise haidi mafam khudi makta emergency national emergency bunga akhoi khanaba yawre na han 355 ka natre 352 tawi tawro sumina hai neba 352 da 352 thamba bokta right ani di mat pa yade ba kam right no article 20 ga article 21 che article 20 da na akhoi gi 20 sibudi akhoi gi kanoni
एक्सपोज फैक्टो लोगा अदगी डबल जीरो पैराडीगा डॉक्ट्रिन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड राइट अहुम से सि मत पे यादबा इमरजेंसी मतम दसु अदुगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 से सिगी अनि सिदी इवन नेशनल इमरजेंसी वार लेबा मतम दबो सस्पेंशन तोबा यादेबा अदे मणिपुर दी आफ्सपा से थमगा आफ्सपा सिदा चिंगमुसिंगदी ऑन स्पॉट हाट पे यारी नेबा ngसाई आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन सिना अदुई पोतु लैबनिना मदुदा रिकमेंड लौर खबने यूएन अनडिक्लेयर इमरजेंसी लेरबनी डिक्लेयर तौदब इमरजेंसी की सिचुएशन लेरबनी फॉर एग्जांपल से आफ्सपा से इमरजेंसी की मतलब चनगदब लो ने अदुम पोरम थंब अदुम संगसल आइना कदो हाइजेनो हाकांदा ngसाई केस नागा पीपल मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट की केस 1998 की जे जस्टिस जेएस ब्रह्माना लुचिंगा फंब 5 जज बेंच दी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच दी अदु आफ्सपा से अपील तोय अदु आफ्सपा से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादनी हाइ अपील तौनब मोइन अप्लाई तोय कइनो का 355 की मखाद सेम लोनी हाइरियो 355 की 355 से वी शुड वेरी क्लियर मानी कैप्शन जी कइनो हाकन ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस हाइने सिदा कैप्शन दुनी माय टाइटल दुनी को अदगी हुजिक मखांग संगलगा मनिपुर कॉन्टेक्स्ट लाख मतम सिदा आइना ततन हाइजबा सि लोन हाइजबनी को सिदी 355 नो नीड फॉर ऑर्डर दकालिटी 355 ता अखोय खंगद मीना अदुदने आइना मनिपुर दा अखोय की कॉन्टेक्स्ट कयम कांदा आई सब्जेक्ट अमा लैबम चंगेबको लोगी मीदु खरा कन गांग तारे हिस्ट्री गांग तारे अमाय तौना अखोजी मसीदा खन नैनब अमा चंगी अदुगा 355 दे नो नीड फॉर ऑर्डर दरकार लेती अदुनानी आरटीआई दगा फेल ओरिसे आरटीआई बुदी मागे एक्सक्लूजन क्लोज हाइदन आरटीआई एक्ट याउजेब पिथोप यादबा एरिया लेब आरटीआई अदुदी पिरोएब अदुगी पोर्सन अतबिदा 355 नो नीड फॉर ऑर्डर दरकार लेती मणिपुर दी फैक्टो नते दी जुरे 355 लेजरिनी अताबी ने है 355 अंत पाजगी मयांग वखल ओजनब इट शेयर विद द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of this constitution this is duty duty cast upon union government the people duty duty to order da kalite heba aduga masigi matik saba case law supreme court haire sarbaranda sonowal against union india case haise masi 2005 ke case ni judge ahum ne held tawkibani aduda fawba judge akogi matam chief justice oidi matam matung ore koidi justice ngasai maminu kari lahoti hai yawi rc lahoti yawi ne bako sigi 3 judge bench na very clear high gram 355 interpretation je akoina pangan hanbe yaro bese supreme court hangbada why such as far as the manipur Assam, North India hang matamda Supreme Court ki order hairabane 355 se si makhada duty da ka le duty do in the form of act on taroga affa se thamini Manipur aduna di masida in khamada debate ka chuda kaite adu ai humble sami 355 se this is our advantage ni 355 thambini se this is advantage of Manipur government advantage of people of Manipur ne 355 makhada military crackdown to boyani 355 makhada laiba ngasai gi laiba central paramilitary force Indian army mayam se okay asi sinaba yai they are disposal under the akoi leibudi moina ayamba passion gre hai ko pairaga su still state government uthai banati state government dum lady 350 is not 355 no state government lady adagi live civil live army mayam paramilitary force still they are under the disposal of in the area of civil power power et tawna baneba aduna 355 advantage of government Manipur masi masi fadal sinabiraga amtang lalhobu sing di lotion ba chumga okay